Evo Kefisi Radyo'yu Dengi Gelteben. جناب دانوچنا رادیو دنگ گلدن باش کدارن هجای رو 19 سبات 2024 دوشنبه لبروکسل ساعت 14 آمدگی ساعت 16 امنو چه ویدیوی پیشکش بکن دم آزادی ها ربراپوی رژیم امرالی هلوشینن کمپلوی تکوشین آزادی از جنه به کمپلوره تک ناچه دم آزادی فیزیکی ها ربراپوی تی بکوشن آزادی گلان با آزادی فیزیکی ریبر اپوره مسوگره بلگودان ایجا دم پارتی زدو بندگری دان خبات هدیه دست پیدا کن ایرول گرگ دوران بروین هلبجارتنی وکرن دم پارتی لوانی بروی هلبجارتنی وکر لوانی دم پارتی لزدا خباتین هلبجارتنی خواجه ین سویه که آداری ده چارچوب خبات آنده لأردیشی بروی هلبجارتنی آت وکرن DBP دم پارتی نامزدین افشارداری باجار مزنی اوانی عبدالله زیدان نامزدین افشارداری اردیشی گلر تمل و باران بیلیجی پارلمنترا دم پارتی اوانی گلجان قاچماز سعید دنافده به صدان که استبرش شاهیا وکرنا بروی بون و لبردف و زرنه گووندگراندن کسین در دو رژی بچه پکان پشکریدان وکرنا بروی لجه برو گل دمال بنده هاتنا گرسه مان گووندگراندن کلیم به جوش هاتن جین پیشی جبو جانگوری نازادی ریس هات گرتن نامزد افشارداری اردیشی گلر تمل دازانین او بکیف و جوش لقادی کیف خوش بونه باکشان سرچالاکین گروین برچی بونه و نوبتین عدالت ین جبو آزادی ریبرا نامزد افشارداری اردیشی باران بیلیجی جگوت امی قیومان بشینن تگوشینا خو بدامینن و بگر بسر بکوین نامزد افشارداری باجار مزنی اوانی عبدالله زیدان جی آخوی گوت امی افشارداری اردیشی بگرن و گل هر تم لپارتی اخوه و لی اراده اخوه خودی درکوه و دوی عبدالله اجران آزاد ببه و مسئله کرجی بیچاره سر کرن لالیدن لکربورانا مردینجی وکرنا برویا دم پارتی ایرو هبو نوچین درباره و دنوچین نواروجه ده و پاشه ده میبوره پاره بکن هر وها لستانبول جیم نامزدین دم پارتی چون باجر لوی درجه عالی بسدان کسان و هاتن پیشوازی کرن نامزدین استانبولی نامزدین افشارداری باجار مزن استانبولی مرال دانش بشتاش و مراد چپنی لسانجاق تپه جالی بسدان کسان و هاتن پیشوازی کرن بدرشمان آرزو سواش دمیر گوت امی برنگی کی وکهف خدمتی جگری قرسی را بکن نامزد افشارداری قرسی دم پارتی آرزو سواش درمان دیارکرکو اول قرسی بیدانه دم پارتی تبگره که گله او گوت ام هموم روین کو آلیگری حقوق باشی و بدوینه دنبا خود قبول دکن آرزو دیار کرکو او جگری قرسی علاقه و پشکریا گرم دگرن و گوت امل قرسی به ایدانه و جبو خدمت کو اکهف جهمو گلی قرسی را بکرن جبو آوا کرن آشتی و آرامی امل ویدرینه امل قرسی و کهوی لدار بخن بالک شانسر خسریا جنان آل قرسی جو او گوت جن دایک هفجین خشک و هبونه که بسبر هسیار دل برحم و دروانه کو بنگاه جیانی آواده که امی جبو کدا جنان آزادیا جنان و هفگرتن آوان پروژین خسر پیگ بینن آرزو سواش درمان نامزد افشارداری قرسی گوت دولت تو قیمت نداده آواهی خوزایی و دیروکی باجار قرسی ج پاقجی به پار هاتی هشتن و دالی سوالوانی و بازرگانی سینورده خودی فونکسیونه که گرین گلیت پاشکوه کرن گلی قرسی و دماره بری آمده خدمت کو حق دکه بسینه و در فتا چار سریا پرسکریکن خو به دست بخه وک پارتی ام خودی لگرسه که گلی کی فداکار و لهنگا گل در کتنم افگل مفتاره و بتیکو شینکرن ره ام به هفره بسر بکون نامزد افشارداری قرسی یادم پارتی آرزو سواش درمان ده سال 1976 آنده لنافچه دیگر وکی زاروکهری بچوکا
مالبات داورکه ولات پارێژ دایک بوو دبستانە سەرەتایی لە دیگۆری و یان ناوین لە مەرسینێ خوێند دەما لە زانینگەها یوزنجول یاوانێ دخوێند ji berxebatên xwe yên siyasî têkiliyawê bi zanîngehê re hate birîn. Li Agirî û Qersê di saziyên tenduristî wekî rêveber xebitî pişre bu hevseroka navçeya Bazidê û rêvebera DBP ya Agirî. Derman ku di pirtûkên wê yên helbestan ên bi navê Sevdam Ararat, evîna min Ararat û Gökkuşağan da yüreğim. Dilê min di keske sorê de hene anî ziman ku ew kêf xweş e ku biryar daye bibe namzeta hevşaredariya bajarê xwe. لنسبینه جی رخصنا دم پارتی یا نافچه‌ای به داخویانی که راگهاند کو بکارانینا نارکوتیکی و زخت فوش د چارچوبه پولیتیکا شر تایبه ده دما داوی زده بویه نامزد نفشار دره نافچه‌ای این دم پارتی گلبین شاهین و صلاح الدین آی تبل داخویانی بون رخصنê bakişan ser dîmenên fuhuş û bikaranîna narkotîkê yên li ser medya dijîtal hatine we şandin diyar kir ku ev yek encama polîtîkaya li ser ciwanan û jinan e ku dixwaze civakê pêşerojê vê pêşeroj bihêle. Rêveberê Partiyê Navçeyê Mehmet Emîn Alkan daxuyanî da got dînamîka esasî ya vê xakê ciwan û jinin jin û ciwan civakê bi rêve dibin hewtê dayîn ku jin û ciwan tev li çirava fuhuşê û narkotîkê bên kirin. Her wiha dest nîşan kirin ku weke Dem Partî ji bo jin û ciwanan ji vê çiravê biparêzin çi ji destê wan tê ew ê bikin. Kudanêja nasnameya YPG nasnameya heft şehîdên xwe eşkere kir. YPG ra gihand ku şeş şervanên wan 22 çile de encama qezayekê de şehîd bûne. Li daxuyanê de got şoreşa Rojavaya ku veguherî şoreşa gelan ji bo jin û ciwanan hêviya pêkanîna jiyaneke azad a firand gelek jin û ciwan bê ku dudulî bijîn berê xwe didin nava refên azadiyê û li hemberî hemû êrişên pergala mêr dewleta dagirker nirxên civaka xwe diparêzin. Di 22 çilê 2024 de hevreyên me Zîn Jînda, Bakur Efrîn, Bêrîtan Navdar, Kaya Amed, Leheng Qendîl û Şîlan Efrîn dema ku li ser erka xwe bûn di encama qezaya giran de şehîd bûn. Navendê destnîşan kir ku hevreya wan çiya jin dirbêsiyê jî di 12 Sibata 2024 de encama nexweşiyê de şehîd ket. YPG û YPG ji malbatên şehîdan û tevahiya gelên herêmê re sersaxî xwestin nasameya şehîdan jî wiha eşkere kirin. Emîn Efrîn bi nasnav Bakur Efrîn dayîk û bav Zelîxa Hesen 22 çilê 2024 li tepqa şehîd bû. Ronahî İbrahîm bi nasnav Bêrîtan Navdar dayîk û bav Slava Rod 22 çilê 2024 li tepqa şehîd bû. Mehmet Manot bi nasnav Kaya Ahmed dayîk û bav Fatma Silêman 22 çilê 2024 li tepqa şehîd bû. Beşar Mehmed bi nasnav Leheng Qendîl dayîk û bav Safiye Mehmed 22 çilê 2024 li tepqa şehîd bû. Şîrîn Hûrik bi nasnav Şîlan Efrîn dayîk û bav Emîne Qaziqlî 22 çilê 2024 li tepqa şehîd bû. Behiye Abdülmecid bi nasnav Zîn Jînda dayîk û bav Emel Kawa 22 çilê 2024 li tepqa şehîd bû. Ronya Ali bi nasnav çiya jin dirbêsiyê dayîk û bav Nura Mihemed 12 Sibata 2024 li Minbicê şehîd bû. Li Til Hemesê ji bo azadiya rêberapo îmzetên berhev kirin li Bakur û Rojhilatê Sûrî nehê Sibatê kampanyaya komkirina îmzeyan hate dest pêkirin. Komîteya komkirina îmzeyan ya navçeyê Til Hemesê jî kete nava tevgerê di çarçova kampanyayê de îmzetên berhev kirin komkirina îmzeyan wê 20 rojan dewam bike û têpayîn nêzî 100,000 îmze kom bikin. Îmzeyên ku werin komkirin jî wê ji Konsey Ewropayê re werin rêkirin. Xwendevanên Qeradizê bi xwe pêşandanê piştgiriya mamosteyên di boykotê de kirin. Li bajarokê Qeradiziyê bi ser îdareya raperên ve xwendekarên refa dozdan li ber rêveberiya
پرورده یا پیشدار به داخویانه که هنک داخواست پیشکش وزارت پرورده یا دنبوری یا هریما کردستان کرن داخویانی جالی خواندوانی بناوی محمد علی و هات داین و هات گوتن جبر بویکوتا ماموستیان آپرورده ام باجک مزن و گرانددن جبر کو مهلتا یا سایی درباس بویه و من بشک مزن جخواندنا خواهج دستایه ام نکارن دمک کنده تمام مفرداتی بخوینن و تمام بکن ام دخواست دکن کو برنامه خواندن ورکیم کرن و دماوانه انجی وردریش کرن ام دخواست دکن کو دخواست الماموستیان کو دخواست مافین خوین روا دکن ورم بجهانین داکو تمام بونا پروسه خواندن گارانتی ببه ام بانگ لهمو هوالو هفرین خوین لهمو باجار و باجارو کندکن کو وان دخوازان بکن شرط سرکه و لکره کامه بیشتری خو پیشاندانان ببن بویکوت و خو پیشاندان الماموستیان نرازی لسینور گرمیان حلب چه راپرین کوی سلیمانی 5 مهن بردوام دکه حکومت دنبوری هریما کردستان جی لشونا دخواز الماموستیان پیک بینه و پرسکرگان چاره سر بکه بگف و زختان هولا شکاندنا بویکوت دده ماموسته جی به اصرارن کو حتی دخواز وان نه نپیکانین دفج چالاکیا خو برندن خو پیشاندان بر ربریا پرورده یا پیش در پیکات و خواندکار محمد علی دخوازن خواندوانان خواندن کوتی مامۆستایان پرۆسەی خوێندنی ئەم ساڵ لە دووڕیانێکی نادیاردایە ئێمەش وەکو فێرخوازانی پۆلی 12 بەهۆی هەستیاری و گرنگی قۆناغەکەمانەوە قوربانی و باجی گەورە دەدەین لەم سستی و بێخەمیەی دەسەڵات لە بەرامبەر ماف و داخوازی مامۆستایانی ئازیزمان و خوێندکاران لەبەرەوە کاتی یاسایی دەوام تێپەڕی و مەنهەجێکی کەم خوێندراوە بەو ماوە کەماوە ئێمە ناتوانین کۆی مەنهەج بخوێنین و تەواوی بکەین بۆیە ئێمە وەکو فێرخوازانی پۆلی 12 داوا لە وەزارەتی پەروەردە و هەموو ئەوانەی خۆیان بە پەرۆشی پرۆسەکە دەزانن بەدەمە و داواکاریانەمانەوە وەرن یەکەم کەمکردنەوەی مەنهەج و درێژکردنەوەی کاتی خوێندن وەکو دیارەکە بەڕێز بەڕێوبەری پەروەردە ڕێگەیان کە کەمکردنەوەی مەنهەج لە زیانی ئێمەیە ئێمەش دەزانین کە کەمکردنەوەی مەنهەج لەوانەیە کەمێک زیانی هەبێ بۆ ئێمە بەڵام ئێمە کە نەتوانین مەنهەج تەواو بکەین ئەوە ناچارین کە داوای ئەم شتە بکەین بۆ ئەوەی مەنهەجەکەمان بە جوانی تەواو بکەین و بتوانین لە هەموو بابەتەکان تێبگەین وەروەها درێژکردنەوەی کاتی خوێندن خاڵی دووەم داوای مامۆستایان داوای ڕەوان کە لانی کەم داواکانیان جێبەجێ بکەن تاوەکو زامنی پرۆسەی خوێندن بە تەواوی بکرێت و داوا لە هاوڕێ هاوپۆلەکانمان لە سەرجەم شار و شارۆچکەکانی ناوچەی بایکۆت دەکەین کاریانە بکەینە مەرجی سەرەکی پرۆسەکە وەروەها خاڵێکی دیکە لە داواکاریەکانمان ئەوەیە وەکو دیارە کە بڕیارێکی سەرەتایی هەیە کە خولی یەکەمی وزاری لە ناوچەی بایکۆت لەگەڵ خولی دووەمی بردفکی ینکی احمد سدی پیری درباره گف و زختین دولت ترک همبری ینکی ده داخوانی لسر مالپرا فرمیه ینکی هاتوی شاندن احمد سعدی پیری دازانین ینکی نخوازه لسر توالاتین جیران ببه گف و گود شر لدیجی ترکیه لسینور آمدی و دی هوکیه لینکی تومد باران کرن دولت ترک حتی نها نکاریه دنوا باجارین خواده پرسکری کار لگل پکی که چاره سر بکه و چا دکاره لهرما کردستانی دخوازه چاره سری بکه سدی احمد دازانین شر بجارده که سرکفتی نینه ترکیه دکاره پرسکریکن خوین به پکه کره بریه که دن چاره سر بکه درباره هفدیتنا قوبات طالبانی یا به دولت ترک ردیجی احمد سعدی گوت قوبات طالبانی جرای دارین دولت ترک رژی راگهان دبو جبو چاره سریا پرسکریکا لگل ترکیه آمادنه لی او دخوازا تشتا کسا دکن کو لگل متونه یا سینور و هرمین ما جو ترکیه دورن تشتا بریا چند روزان لسر ناوی سرکوماری ترکیه لسر کانالک دیار کری هاتی بلاف کرن حولک تکچوی یا دجبرین ینکیه و جبو من نانویه بریجی ینکی بفرمی برسوا سرکوماری ترکیه دابو لالیدن هاتراگاندن کو شانده هشتی شابی توی انقره شانده که به سرکشی لیدر هشتی شابی فاتح الایات ایرو لانقره به وزیر کار درویه ترک حقان فیدان را جوین پیکانی وزارت کار درویه ترک بداخویانی که کرد هفدیتن راگهاند لی هورگولی هفدیتن ندان لأف هفدیتن پشتی ترافیک دیپلماسیا کو دولت ترک افدمک لهرم زیده کریه پیکات وزیر کار درویه ترک حقان فیدان سروک میتی ابراهیم قالن و وزیر پراسنه یا شارگولر بری دمک کرد سردان بغدا و حولی رکربون و برایداران را هفدیتن کربون
پارێزەرە فەمینیست فەیزە ئاڵتون هاتە بنچاوکردن. پۆلیسان بە فەرمانە دۆزگەریە ناوچە ئەستەمبول بەیکۆزێ ئاوێت سەرماڵە پارێزەرە فەیاز ئاڵتون و ئەوگرتن بە چاوان چافکانین هەرێمی دەستنیشانکردن و دۆزگەریە بتەوانە گەل تەشویکی کین و جهێکاریەکریە بریارە گرتنا بنچاواندایە و پۆلیسان بەبێ ڕەنگاوێتیە سەرماڵێ. پۆلیسان لە ماڵا پارێزەر فەیزە لێگەرینکردن پشرە ئەو برە مدورێتە پۆلیسان کپۆرانە واتان. کۆلانە واتان ببۆرن. پارێزەر فەیزە ئاڵتون لەسەر حەسابی خۆی مێدیا پەیامێک وێشاند گوت ئەز هەمبەر باوەریە کەسی نینم لێ سیستەما شریعەتی ناین قبولکردن و عەقلی تالیبانەیە. ئەز گوتنین خۆیان بەرێژی دووبارە دەکەم لەڤی وڵاتی حەق و حقوق و لایقتیە مۆدەرن وێ سەر بکەوە و شریعەت وێ بسەر نەکەوە. داخوازە شریعەتی لە دژی دەسوورە بنگەهین ئەو سوجە. لدەما کورلماڵا وێ لەگەرین دەهاتەکردە ji Halk TV rejî axivî û got ez natirsim û li dijî sîstema şeriatê me ji ber ku min li dijî sîstema şeriatê peyamdan avêtin sermala min dadgerî bigirtina min rê li ber sîstema şeriatê û kesên şeriatê dixwazin veke heq hiqûq û layiqtî jî wê bi ser bikeve. Rojnameya heftê û heyş salî ya li Dîlokê divê serdemê de rojnamevanî nayêkirin. Gêrnendeya giştiya rojnameya Sabah ya herî kevina li Dîlokê Nurgül Balcıoğlu diyar kir ku rojnameya wan di sala 1946 de dest bi weşanê kiriye piştî heftê û heyş salan dawî li weşana xwanî. Balcıoğlu got beriya 40 salî min wekî nûçegihan dest bi rojnamevaniyê kir 35 salan jî gêrnendeyetiya giştiya rojnameyê min kir. Me di her serdemê de têkoşîn kir lê di serdema desthilatdariya AKP de tiştê hate serê me di darbeyên leşkerî de jî nehatin serê me. Rûtikê pêsîra me berneda medya Tirkiye bi temamî ketiye bin şemsiya desthilatdariyê yên wekî me bêteref jî têne girtin û tesfiye dibin. Nurgün Balcıoğlu diyar kir ku şaredariyên AKP maaş در روزنامه‌وان لدیلوکه و من شهردار AKP پرسی چما هون وسادکن گوت ام سیاست دکن ابجیتواته کو سیاست به اخلاقی دکن و روزنامه‌وان جی دکشین نوې خطا قریش و سیاست ورات کریه نوا شهر کریزو کاوسیده جبو کو ام نبن امور سیاست به اخلاق مگوت ایدی بس بلکه ام وشناخه د سر مدیا دیجیتال رب دومینه.